Waju koth mitalach bo ko gwandano koth men chikoni yopre joka ke chikole nunge time me ko bana ban roin ko bana kbeling men ni morun Rebecca even ko bala sendung Thursday ba ban share ga ya shamana ngana lanawan kan kono rai la sanadan ba kon mo ka pal matot ana pal ko ro mun jenti diar kon ni shukuru so ko den la ne talwai jen saame ni wida ne kompin ko loida keta loida o kaji jen jine shine yop rajoka rainine jal gane ke chita gwa toni tin chita gwa jene roten le bolo kaji go go kaji tie je kwatin go wore roin kontama nge ki yedu ko moje ka ngai maro mo bo kaji krieta mbala ta kala riet ko aka shariet ka rekel gane itu bi rajmo lingta kwara o jid ken ko bugale na le ko lo ken bugale ko beteme bikene kene jak rajme ba da ka kentama ne jenjela ne mo ke meta wani ko shela riedu rieta ka ling ne sham ne la ne pointa odo bani tik ter gwa botin tane ga ke azware rieni ko shodo kat ke yanga ga ju kot har ye mala ni moro Rebecca ban ko ba lesson Thursday ba blad yo week me to kon ka lesson en jedien last week to kon ka nation kie dor part 1 wala to kon ka dor part 2 chikon ngaju quarter me raja long ka Daniel kana revelation kala da na prophecy yete shi kot kalat kan gwat kan na ban taban memory verse dan ka jan wiga me ngai je chamen chane ga du tishaban ke ni de tishaban kenem ba nyoko mention ba mana je jaka sam jan wanu de bakel ka batten me ka tuglina shall be still and know that I'm God. Alo taya kong wada. Ngayene ngan kot. So I will be exalted among the nation. Yana bang liak reinat. Ero bana liak. Kabalia wimon. Title dung Thursday. I got to prophesy again. Keep prophesy again. Alo news mi chiro nyoko ban ka Daniel. So ni kone wona ne book Daniel at the end kana ni cha jiko ne book me gaga. Ne kone jaka Daniel 12. Chukudu jok me cha ko nyu ni cha jiko wona ne book me ku silap ku gag ko che jan gwede ne ma gwede baban Daniel muko kono ku jan history wen mon taban me cha nyot Daniel ki me cha nyot ne bu kuneza ni ko Daniel 2 chi kono kwen ala status kie ponyin dit kie image dit echi Nebuchadnezzar meche nen meche Daniel meche ben meche baladeni o en status dit mo kie image dit mo lodo ne kan world empire kie kan kum ne won mon
ni meti tin Nebuchadnezzar manu tugde alo nu kuje guje win mon wadan tama to kon kanin tinjak ko Nebuchadnezzar meche nenen en imiji tidemo jojo ram bar dok che lara wonane taban ta dur dangwan ki te empire dangwan ta katin kadien ko ta tin tama so meche guje ni en status alo wide cha lele la go cha gwa wa retanika kana kaude e silver cha gwa wa ka choka cha gwa wa ka jidem cha lele la bronze cha gwa wa ka choka cha lele la iron and then pechung ni ka pin ngula kingdom an dijen cha mix iron kene clay gula mun mi atan so mu kono ko ken kingdom de dial tini chigaban en kingdom Babylon jene te Nebuchadnezzar ten gula wide jo Persia king Persia jaban gula silver dare chi Greek bo jaban gula jide and then chi Rome jaban gula chuka and then tama to kon ka kingdom an dijen ka mechi Nebuchadnezzar mechi laglaka e muchi tuoko shidul sharongang ni nyal mi ya pan te ka dakan kingdom na diala tan ko showa ne mechi ban explain la ro kingdom bon e kingdom dunko chawa kingdom mitela rami ajeni cha tat katat ngang ro ra rada indul cha ngang tat ajeni kingdom dunko ibn wi mon ka batatin forever ka tele me bije dak e kingdom batatin amane shanker so mu ko konan tame alo kon to kon ka last days of the history dung win mon to kon ka en and that is a reality man to kon tintam akon ala ro kudu ban very soon ko che taka ban mati dial cha nyot kon ka bible ko che nyune ke che ka lat re bible Mech John ka Revelation 10 why cha Daniel cha juktin ka Revelation ka Daniel 12 cha jo bogo mo gaga chi jan gwede na me Mech John mech bintu ka news ka Revelation 10 nyude shi ban ka cha juk meche che angel che ne angel mi shu de ke la 3 year shu de ke cha la ra cha wata te de ka bok cha jo wona na bogo to ka te de ma wakaniya ajana meche kana bogo mo cha jo shame cha jo mu yo sham mu yo la tudu beliem chen ka twar badi yom we jidu e ke jike ko sho bogo ma chwe kan ko chwe sham so book Daniel le da ne shagak ajan ci jona baleba ajan ci abakam jona ko ni gwaye bo jon tin ka island dum Patmos me ku nyut kwaja kamatin amane tema ta kon ban gadaran ka kenin ban gadaran ka shekut chaka long tema ko do kon ku jo gwam ba long bat chak ka sai ni ke bi ka nguni a message cha kam ke a message mo a message ko baro ko balat eno right ko bo win be mo ko boy che lat bo wona ne che wo be knowledge be increase. Can you imagine da kono ku shar wona ne knowledge we increase ka pa the long knowledge we nyam long mu ku kon technology ku kon nen tam internet woko je telephone woko je some of us our generation we ngot kon ko kwa
ni point telephone bang tele la nen ngen nya gwan shini baden tema ke generation to content de la 10 years ago ni internet me sharo do long baden tema ti dialo kan ka pat ni technology ni kan app ni ta kon Facebook, TikTok, WhatsApp mu every day la mu jiji la beka ana wade pa ko chi nyu do ne win mon che tak ko bo to ke titini bo shi ka roi ko tikana longo ne be kana nang na rar ke lio alo ku kana nang rar te ko ti sha shobani ko da fair ke just te goro ba ta rama be me ba zolomo te goro ba ta rama mu gudo ban be lare me dan ka roi du kana le te roi ko le ngene ko me dan wi jalam to ne che ko so de ni ke gu chit cha bible dan nang tin roi ko che da latin kan te ma ka curiosity me te na wi mona roi ko dan te ma ka Facebook me jeki everywhere do mi jin muslim mi te doru ke jin curiosity bi bible bi ngaj you don't need to go to church ti duelu wi ko liku lebene ya lengene ya bro ngi meno bro ka no ko jin ko ado so ti dialte shalat a prophecy Daniel ti shabele be John kan tuwa tamete ka message jelga ke e jeno right kot bo ka all the nation all the tongues ki people ki kings right kot bo ka ne dialte to wi mon baling ne dial da ko no gwini ka Revelation 14 bo message dung Revelation 14 again the same thing again right kot daga je awo aje lenka ne dial ne right ko tuk dor ko tuk gol akan ling che goro ban abutarama bajek akan right kot kan ling kon jilwa kot kie kon ju kot ka mek ala woneka ti shege Israel dung year kie ramanen church cherkon ke Israel cherkon ke light ko ban right kot ban je preach yalla ko no werar be right kot bi awlat ya je preach chikon mi nyor ko jo ko kut ka Matthew 24 so wedi so werar be right kot bi anang jo mo yo nang rar ya aden baban ko che goro teram ba mam but goro bu kon lade bu kon lat ko baban so and vision ki dream she Nebuchadnezzar lagaka ka Daniel 2 chukod ban nya kam Daniel ka Daniel 7 guje kwen gwa chatken ngodo raje ke kan kwar ki dor to buban ki ruwej bin mon to buban ka ke history kan kingdom ni dial to ni shigaba tama ta kon kaman jak the next kingdom buban a kingdom dun kot mi be nong pin mi be dior ki batatin will dure forever again kingdom shi do dan tama so kod message de jani real rorun ka we are la de roida la de jana yeda awrar abol reinen dial yenen ke o ke yeneka la de roida to kon jaka wala cholo kon cholo ji cholo nga no roi ko bane nang rar roi ko chiemi la rel ka ami nywake ne dial mi jin Christian wala ke jin bierel ke poju ko bielat ngoda ken goide kan ni sho ko juban tie ne itini chaman che gor ke Ezekiel ejene mi ngi to ka kan ya lana kan ya laran kara mo che wulu akuje ko che wariyam da bata wido chan rodan shum ko ne men ngi ko na
bane lat kan man kon ki nyi man kon tungot kan bere yeka ka bana ro chom ni chiang ko shi je no bi jis ngai krwade goro bina grow ni chiang bu ngadan bidit rei ring ni rei jet ko loach rei ki tingondo tuok goro ne bu ngadan be shek ka ba shek di ba shek liang right kan kwen bible ka kan ti dial tuok ko kont experience mi che ban ke mi mi che ban chu ring ni jin chu ngo chu bable pala wo ban yepi kud goro bu kon endure bu kon titin rei ruda ajen bu kon kul te ka lebi dam ko ene mushil mi cha be ka biarat pin lo do chiri chi lebi da sheb yani sheb jak ka che woni ti jak be ka baj ni ti jak be ka baj lo do ne ko bana ka lunga ni ti jak goro ba ngatan be shek ba ka wona che wo chin ji bon chin ji bon ka mi shi bulong onu dial ti boko ji ti boko ji ti boko nga ngai ku de one ne da kon gulong a me ken kon gulong da ya go elwer ko kon ko tela ro chen bi kam on mi len ngado yene be mo ke on ma pa ke ji ko on ja no ja bu kon grow mi che pass exam e bi nyo no exam dien mi dini yen ke exam ko mo ken kon pit lo do ti bi tuok to chi kon gulong bo kon bab bo kon ka jok man wote lo kot man ko bana bel bana blem but goro bu ngadan bi chong re kingdom dial ti kut ka kamna ka nyut shi ka tuok shi do na kingdom don kot ban very soon tiro do kwar mi be wala mi jo re pore wala de te kuide wala ta kujire de ko jisu ko ne re pore tele time ko baro de yalaka jan tema la wudan bata kan yin yaka ce bata kan yiryam goro bana roran chum ke bana yeko bana tie ko bo kon lok ko bo kon tere shunga bo kon tere let goine bo kon tere nokona ci kon tere nyira rei kani rei liaga rei nyira ci kon bata tin meta ko rei ka tete no lo ci kon gar ko goro kon tere palaka rei nywaga rei tet kalaj kan to kel ko so bana roran yalaka ko ci kon goro ko dan bo kon mam tiangan war lam ko tiji kwen bible ko be jeri alaka wang du le baba nyo got ngot reido or sometime ba dong di dwar lat dong chi ngai ba you don't even feel it o te dwar le de but ko jan kwai kono ka jala kono nyutu ne me dwar ni shiang lam ye ko tiji ko ne breido be lak a cheng te dwar mi lat be bu nyote be repented ko gore bu kon kan she wish dung de eno daranda de wang ke de bat goro kondial kan it is my prayer eno ne bukot kon jaga kan gani basho wana ma bukot ko pot ye gariel tane ana bago ka pal kwari jabo kan yi chugo so la ta la ke riere tine riere ti jungon baka ja wadin ti ya ti ga nyon nei ne me kan pi ni shak chugo nei ngwana butru gogo ko shine bu ga ke shine bu dwal ti dial ci galat won mon ci chak ngi pak de ngi tu de ngi pak de ngi dara tele gwa ko jitin ci gor bu wona ne bu ga nyon nei ko tin tele la exam na ko we news student but kwar en exam mi no ngi tam ci la nei tele mi tere bible ti dial ci galat ko din jinnu du nei ko ci goro bnei tet ci goro bnei do goro bnei kan ko din le wanka wang lo ni ko lepke ne ko de bene nen ne no du ne ko den bene nen
shan kida wona nen ne long wona me ko ken ne jitara ne ko nok ko ne gad ko wane nen ba wo yes to da gad ko to ne ke character ko kine goro bne ye kare ni your name o bne should bne la joda ko kon ju ko ne character ko wadi lang ju ko mane ke character ko long ne re jala wadin june perwich wadin ci la lat mi to grado chene ba pal batim wadin la de to grado wadin bijitim te ju nya mare kan gan mare kware ko mare ray mo lingto wadin o yo podjini ken daga ne ke te ju ti dial ci du kat ko yo ngara amen